second games geta hiyo na wora renga ni chikura lakini chikule chechi by election jinjiri kura ene mepange erosiri ikaruja mopanga orosiwa wogo cha konsoke gusiga iga na kogendereria no nyemba ringo gae by election nero yokugamba ngusiyo gachite zitoria banta bariri nande bagusimba bantu bariri nedo bogambine serikali bunego wa manage to tongaina nga ane kanisa jitega abo sai kwa so on na magana go kwano sokia na kuensure nga na very humiliated linde ebisa kubinde Kenya bichaka otabungu mondo taisaini okoya guchikora kurusobo lakini atabiria bagusiba minto nambe yemo mobasa gonsokia mobasa kondatoro bosoko namba ibere abo bako gamba ikiabo nazo ile siasa nimbo the right okore uchikura zikindigion. There is nothing they have done no ngusiga amagana yonzi people no manne bwenza jite gusiga iga ndibya kwane to byonzi ipi ne binta kwane marakane uzia 4 times ibi promise choka ndokoleke ejiro nerenza alike jauli to jagite kwa it needed the final small allocation yero iguru manene bwenza gajaga tenenoro atenenro kabere facto mwaka machakunero nyolinga kabere jina ka tendi mulio kana nyolete the second time I was in World Bank so I was not here kabere atenenro arabwe ko manyene atabiri ngoma itejire ngonye korande na ninga ajijiro jinde saba warabu elioka na era aliyo toligireti maizo marale ejisa bantu maiti chiraji uze kaanga kichira uze nge connectira beka chakoba aba bako gamba tokolero maene no yemba libale na barabuo no banja bunora banje morobelito yo bwate esabantu chomba abantu bakweberuga settlement emekonera emenge wende go basota doubt and so on sababu teyo muntu tabugati sababu rakire aba ekiombe kiko kamba jikura under any circumstances na ngoteli antu baminto ngaki engaki na tembea mada karua abali bande ba bon karuale engaki ai tokaranse na abande bonse opposition toliye njira yo bwa Kenya ga tokonyense toira ni mepangere tu obwate ya Jubilee linda mama tokonya bangina toira ni free primary education toira ni free day secondary education tusiriye gente kia kiko tumbwa abantu kia uziba kona chiba secretary tuko to change gente kia sha dole the system nya aba Kenya bacha ko munyo bwo boronge na inda aba Kenya batayite kwekorere gazi batayite serikali bakorere gazi ikazi aba Kenya batagete tokole niyo kumanage country boronge tuira ngisemi boronge to clean ya asije ko implement na inde go jinkoranga muntu tayo in public life recently Kenya ga uranya ko manage clean up ko education system nanda nyale okora getting ndeke I know it like the back of my hand indo chesa mmoja ne mekonesere we will sort it out to gende nginje kabiri hiyo so to bwaterane ninye gende tenga bantu baitumbaro chege ntondoche na inda bantu abange kero kwa na bantu abange na waro inkolerega by the way nyakundi on that matter in China wasani banda batoli na barabuga we've done polls you reach what age unless you connect go toke agende botuko ekiombeke ko gamba asa una nyama here the candidate is no show oyo yewe kerenyo is worse oyoga is the distant third lakini you see baraboka banyene barai baraboka banyene ba UDA boka na bago teba mugaso igoro nga ntoma idendo bwadikura lakini ngo yanda toli kuiba yani how abantu bayito nabota tokambirwe ngenje kabe nende mbuya mone so komboliri swali elinya kundi abantu baminto inje tinda tukulio bolimo na ende tinda tukomonyo bogimo ngarangali yani uko na kongaina ngaina abantu kora kora bintu bitaro jinjera yona abo mu minister myaka 10 serikali ya Jubilee nga implement policy ya Jubilee Uhuru Kenyatta president ya Kenya olenge Jubilee no musani onale na indi no moneno no olenge nale osoka ku Jubilee ngenda sao li egente ketangani ngwenda to tebya bagusikeringa ki ngitu akora ntono ngitu akora ntono Jubilee kya no nale binde byo nyango implement byonzi byo komboli ga free education yes security ene mipango ya Jubilee yonzi na indi kinale ko yitigera nduongende gente kyao in technically no nyana lingo muntu bwekiombe at that time I was having Jubilee and na indi nyige ne debintu bya Jubilee all along inyige niga a message yakabere ntagete nyakundi ire sabantu onye tojuko konyense na no onye tojuko rainse to buronge consistency kobo muntu gotebege ntolero bwege ne terero
na nna kyo chakoteba mambi ense yege chandegete asengenjo yobo kora bongarangali monta kotebi gendekerero mambi kotebi kende abantu bakana gwahaka chinkanda n'obugima bw'abantu omuntu oboka rero wano tianda kubuli abantu aba bakayayu bakora ebintu bikayayu ngenjeka biringamune ekyombe kyabongo singikere bantu bachakire kuganya kurworo mambia bagenda babeke cyanga cyekeyombe kyao gekoro ku Jerusalem babera bachenu no they're the same people you see kero kuligere liense yitoboniga ebyombe bire registered ebire 89 obeke Europe engima etobwate ebyombe binge Kenya kobwa Europe engima ligere libona economy yense yitobunengani na ndigere libona Europe ezere ebyombe tali birabyo lichibuli emechanda yito no borai. Okay. That is why I want to be consistent. In Jubilee na colleagues nero, I was implementing Jubilee programs. I work with leaders by Jubilee and I want to be consistent. I want to change it while we are there and discuss those issues when we are there. Mambiose komboling na rule Jubilee na jire gente kao. Manyiko hotebinga, manyiko mboli na kwamboli. Muarete linda mama. Nande muarete jisemi free secondary education ndi muarenge serikali. Manyiko luonga tebinga no maida ina mangana Jubilee. Na ino naona alinge. Obuno bokora. I mean, you know, consistency nerenge ndukenye. Na ende kabere aba kusiba minto. Esa babu yakata tuni message yakata tunda tekota. Ntowe kachikura cha 2032. Aba usibara kachikura bamenyete isiko ya usi. Kora babange ngagenda ese inogali akona ya ese inogali akanyoroka. Taka ombeka okurwa akanyoroka ocha ngaturo toche kugamba. Choni yani mondaka kotebyubwa ati bintu bitagwena byubo dijibu nebyo. Okay. There's no room for that kind of thing. Gatobe national togende sabantu bande bali toka. Bande kuri kinyomba jinde. Very well. Barako tebiriji we get my thing to bunekyo my day zengenjo amatuka I am seeking a public office and an elective office my day bintu binembire byo politi byo gugumyo tawena tukwera na lieka ko tarobo gimabwa yani asosiga barayi ba UDA nyakundi koligyo barayi bwenze negente kongo na tebi meeting eto tona kotre kurunchaga efesi ntangani no we establish institutions name into biri iko chiko manage campaign to our office rosi kiombe no ene kiombe to asoireme to chako gamba na bara ibe kiombe kelito ke structure ebi otegere mwaka nyachaga ntonkera ntebetu one time kamanyora bali na michuki lunch dina mwakena alinge university ngaigo bako gamba konyere sapo abiri nyacha bako gamba na michuki una walinga wasani endige ndiki yankonyere sana na ndingi yankonye kana ngo momini tenga ni semba ko ngajina na sana ngaigo atabango maite gika na ntobo ngo bwane mpaka none kana wetu mu wono tianda ko woli ogenda kolegazi World Bank emyaka ebere angene meeting ebere wera na goja Kenya ga mutingo kianda na lie contract yawe yari ko kwana mangana ko koropoka roka mangana ezo kogenda oiga kendions wa comment okonyora ayubono ole suppose komanyekere gento bantu wa comment ne zero ngoli wa comment kere gento yani I know monta mandora nyaga take seriously. I'm telling you, you have to understand even the first of all what are the issues njendo jenga estali na menyiro bogimo bwa matuka mange nene nyinji bwe ko manyene ni ndeba nyakundi. I have been more successful and I was more successful as a minister than many. Okay. Aseki eso ko tegera abantu first na ku understand yento kwa manya gosoro. Okay. Na ende no nyensi yase nyene ya chenchiri enjeleria matuka makoro abantu bale na komboga na ga onga buneke bengi kwanyora kende nkoranda barande barayi baito babere batatu bagusiga iga umuntu akwigoro umuntu kwane gento no eno muntu lengense mabwe bolinga ki umwana nabwata banyene okwana kende gyonzi tu
weni muntu ikazi gete ni mwana ojo murayo magukwana isa matanga nga ngoma ndenjo monene ngabantu bali nachete ngabahaka abandi ngabachibeza bakagenda usenga ibachete ngangayiti abandi kuru abandi ngabateba ngaineli ngabarwarete ngabamenye ko bono nyibuli moyo ne bengaki seminji karo muntu olime ekugara yusi ebintu byo gatebya abantu ayoloji ni bintu abantu wende gatebya umugaso iko yusi abantu bako biyebwe nyinje kabiri yo mbali batari kukaranzanze batekerere gendo uzbapima mondo tayense yo ibwere no bongaini bweko monyene Okay. wikotekerera abantu bande bona efesi ni bono Okay. na nkomera na umene n'abantu gose 500 gose jimi bakakabalia bakoro mwakana yato yo monyekero wo beto mukanza for 35 years ulenge monyekero wo kanu na Jomo Kenyatta rega ukwani ji president joka bakumuira ojuko bati baisi bintu egwoli yana ebwate bintalia twakaranzanse na ajire chigurupu chaba kaka bandi bari tayire kuwe kanisa we can't tegerere kogenda by the time ngoje kumuka igoro chako kwani bintu go kwani bintu biko make sense abantu bate bo muntu uyo na maitege ndawa kwa Very well. Amangana chiba election chire se ward yao. Chire nyamaya chire dini. Bange ba te banganda ke. And they say the outcome each kule chiga nechikola karanga kiuli gorongwa kwa nteke nyogaria na chisimo jide wa kwandire bosoku ward elections na abantu marotanga kituli ballot. It's not about you was the president William Ruto. see first of all Nyakundi onye batandete toro abantu ba serikali so chakara ngire step ya maiga kotebige nteka mu Nyakundi chiba election chaba kusiga iga usasande in the country kana ndo mu minister kwa serikali ejino na kwa ko mboli na ko tebinge genderete giara you see kana nyora baka bali wa Jubilee oseba ODM bako kamba kuri by election kero monto kare ko kamba kuri by election ni ward monto chuko chora osenya check ya renge ose nyali bali my by election area nyali bali masaba one time was I even forgotten the ward Masimba Masimba we never paid attention because you see a ward nasake naenda abantu wende kweguriba wachore abarayi babo ekera abantu bako chaga abarayi be serikali abandi bayire kibeza je serikali n'ijindege bako tebunga genda mo choro muntu uri otali na matiangi okurama matiangi na litura mo soki na litura mo humiliating the country elinde batebya abantu bachaga tebya abantu bisa kubesiko nga muntu utaisa inikende no na abantu basobo bamubwat seti roje twaje toka choro muntu otali nere na wagerire abantu bajiri oso baji by election iji to find out what's happening na indi you see abaka bakusiya n'abantu bandi bakusiya abarayi bakomboli ayenga kiorengereti uri amangana onekero tu akaranze 20 PS opposition united opposition uto igwane tenga we will pay attention to parliamentary seats ejiwodi jinde we don't really have to bother na kuto ikaze to support a candidate yemo oyole sense mo opposition dibagalia oyole sense mo ya serikali tukagendera na mangana yandi tiaza kiligono on very well until chisege chibono chaka na bokorora kilia Nyakundi eketheli gentoka ne chisemi kuru Harvard umanye kumanya na bokorora kilia linga umurobeli we serikali ye kugamba nabagambya babako gamba niya bagusi na goja kutumia jibaele onsaleli elieta asense okay na ndebo kabanyene na bawo kwane gentekyo nibi ayentebi chibeza charuruga no ne chibeza chikuru michiga jiba election nji ne serikali onye jire jiba election jeji ward nge serikali kuru chibeza chingani go weta michigo weta na ndebo kabanyene na bako tiana ngomuntu yo ngamatianyo yo ngomoro kitole ngabono toji ngomo you see wane kana ajire kana kwandire na libata no nkyatego kuja kukwandira cha ku influence y'abantu na ndali ballot ngaiba jakere ji campaign mbole ba jakere ji campaign ngatwatebigwe twairu chibesa muntu bona litoko yana kumuchafua tumuhoro kinga no muntu bosa and so on
ngankia jiraga and so on. I would never have come. Iyo nyandia masikani yale nge abantu ngaki. Bekige kugamba. Na ninkwane galero. Enda mwamu nendigitani. Era so yo kugambira nseye against me. Igere kwasi. Abantu aba mbunete nyomba. Abatayite kongita. Dina ruwete serikali. Bono najire twaikire gaiga abantu aba bajakira mangana yo gonya kondwani chiruma chitagwenera nini bagotoma abana abasaye base itoga nabantu bande bacha bakoye kuchibeza kere wiki genda murame matiang and so on onye nile tindi bala tingi bakondamira banyana bago nkwana mpaka moisonde tonya bagotiana ngo muntu ngo mukora tole mura yo magu gusiaga tabanga ngako mukora tole abona litoko mukora nkolerega kiara maite buna barai ndogo chai mono egasi tutali okorandi bitina no na keregento igonta que tukubwati esabali elio mwaka sibenya chai Okay. Abantu baminto tobeka abantu baminto amo negento kere very hurtful and painful korra abantu baitu bakore bintu binde bakakora gaiga